namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, namde ta khalela this min kwata Benny and the president nta album ya Jeso. Yeah, so it's siku ra ti 26 ta July hi fike vona Benny the president ifika I posta tingoma ta yona hinkwato as you can see there. So ta khalela hi tona tingoma leti as we normally do hinkwenu ma swi tiva mi nga khameri ka this channel. Yeah, of course, so title track ya album I Jeso, as we can see my vona yale yi tsalatsariwini hinkwako. So a hi sunguleni. Number 1, very yamagaza isukile. Hiyona track yo sungula ya kona nshoko yo yi favor ngo na Benny the president le munhu va a fika number 1 va kha yi favor swinene xikan'we na title track nga Jesu. Number 2, va ku shamanyanga. Track number 3 yi ku Jesu hiyona vo tala nga yimela le track ku to ku humela yini. Track number 4 yi ku mbilu. Track number 5 yi ku sala na famba. Anda sala na famba swilo leswi khale kha swivula loko hlekete swa sala na famba ya hamba hi swivula ka album leya ya tiko ra ka hina. So then a fika nge hi swikuma swilo leswi a hi swivula ngopfu loko yo va yi cancela maybe ka tiko ra ka hina track leyi yi tisala. Track number 6 yi ku titanga ta hina. Track number 7 gawe na lomba yona mara liya I think yona track liya nga twa clip haline I think yona if ayona it's fine. Track number 8 yi ku xipawana. Track number 9 yi ku thembisa munenge. Hey, very thembisa anuneni. Okay. Track number 10 ka makuleke. Track number 11 Mother F, as we can see there. Yo, hi. Sho track leya ya ku humeni ya leya nga ku soleni vo tala ya ku humeni yi kona ka album yo track number 11. Alright, so I ain't getting laha hansi ka details. Composed by Benny Mayengani, of course. Executive producer Hawad Mashava and King Chauke. Produced by Benny Mayengani and Hlawude Gupta. Engineered and mixed by Hlawude Gupta. Keyboards by Hlawude Gupta. Recorded at Benny Mayengani Studios and Sikiza Beats. Mastered by Dave Segal Forest Studios. Published by Tiba Ben Promotions. Record company Tiba Ben Promotions. Backing vocals by Hlawude Gupta and Zetu Baloyi. Designed by Justin Creatives. Ito rin sasakin swinene, as we can see. Front yaleyo ya natsaka swinene design back heavily. So you man Zetu Baloyi. Ni vini ngikuma immediately after this post kuna yi fika yi posta sweswo I think ku va yi kha yi khensa ni vanhu. So dideng leyi of course yi lehe ngopfu a yi nge yi hlayo like on that kani lomu disrespecta ngopfu na hlaya dideng leyi swi ta leha ngopfu. So information yo yaleyo kwalano mi nga ba pause lomu la ku hlaya mara mi ni tela ngopfu this part la yo hetelela la. It's a special thanks to my daughter Zetu Baloyi for the melodical voice. Yuri n'wana wa yena wa xisati. I'm not sure if n'wana wa xisati straight or n'wana wa yena of course like makwenu wa yona Benny the president na n'wana wa xisati a ni tivi sweswo. Hopefully album yi ta kha yi ba loko ri amazing subscribe ta kumela mi tika subscribe.